Xaka Kurdistanê ji aliyê karên desta ve gelek dewlemend e. Her bajar û bajarokê de gelek hunermendên karên hunerî hene. Bajarê Mêrdînê jî ji wan bajaran yek e. Mêrdîn bi qandî ciyên xwe yên dîrokî bi hunermendên xwe jî bi nav û deng e. Gelek cûreyên hunerê tê de hîn zindîn e. Hinekên wan ji ber xwe, hinekên wan jî ji mezinên xwe fêrê hunerê bûne. Hunermend Selîm jî li kolanên dîrokî ên Mêrdînê de li kargehekê kevnar de li ser teht dika, weneyan bi agirê xîz dike û pêşkêşî welatiyan dike. من مکتبای نخوندیه کسی جی نعلمی می ویژن خدای کم خلقاندنه و زن بنا خستی مجی ویات خوازم کس به تماسوانه خور به ولاتی خور پار بکم چند هنر تشکی پر بالکشه از ویا پر خوشک بزنم مجید شغلینه گرک انسان مجید بشغله وقتا گز ویژم صورت مال مصطفی نمر وقتا گز شدکم ریوی گرک عمره دورا 5 سالی ده بر ریوی وقتا که انسان که 5 سالی قرمی چوکه ریوی گرک از درخم ورته و اجی که گش بزانه بونه ایوی اجی یعنی به دهندره چانده دهندره هنره ده مجید شغله مجید حکمی دست که دستی جات توی شیف کارتینه Hunermend derbarê teknîka ku bi kartîne jî dibêje, jê re dibêjin hunera be êgir li ser daran e. Di destpêkê de wê cê şexsan bi qalama xwe li ser textê xêz dike, dûvre be êgir ji ser xêza derbas dike. Di kargeha xwe de her roj weneyek a şexsiyetên navdar ên Kurda çê dike û li ser dîwara kargeha xwe de rêz dike. Hunermend dibêje bihabûna van sûretan nîne. Lewra kesayetiyên ji bo Kurdan giringin, bi qedrin, weneyên wan jî nayên firotin. مزوینه بگرانی مزرا بوتان یا جی مزپوتامیا ازوینه وان چیدکم ازوینه کردا چیدکم براش خور ترکی جیوینه خو چیبکن عربی جیوینه خو چیبکم من جی کردا چیدکم یعنی صورت سروک ملا مصطفی برزانی کستکر بهایه بدموج مبکر یعنی از بپرا ملا مصطفی برزانی نفروشم از بپرا سید رضا نفروشم از بپرا قاضی محمد نفروشم از بپرا عثمان صبری نفروشم از بپرا نویچی محمد سیدان نکر مفروشم یعنی وقتا که دناف پلی اگرده قیرقیرا سیلکا و اگریگ اوجی دناف ده شوتی و از نکرم جبو برجواندی خواه یعنی tabii ki bercevandî ji bo tiştê dinê ez dikim wek sûretê em ê vêjin şamaran ewra mazdayê firadî ji dejerasiyê ez vana difroşim. Di kargeha hunermend de weneyên ciyên dîrokî ên Mêrdînê, destana Memûzîn, Şehmeran û her wekî din jî hene. Hunermend dibêje huner ji bo derûniya mirov jî wekî terapiyek e. Divê her kesek bi hunerekê re mijûl bibe. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Mêrdîn.